You Anita ndisi kana wa komana na andwana meta bisexual. Bisexual ndisi kamba na alame makwili. Makwili as in me mabuda munduume. Ni munduume ni mundumuka. Butu ni munduume ni mundumuka. Lakini ukaogedia munduwe bisexual kana makwili. Ena hormones imwe ni betokete ilenge. Hormones imwe hormones siamwe ndo the anyetina ta mundumuka nina hormones ila sia kwata mundumuka uyuko yithia uni Anita ni mundumuka lakini hormones nitukite buyu kwa Anita ta mundumuka lakini una hormones ya nyau sia munduume tukite twiba kwa bisexual makwili ena hormones sionde sia mundumuka na sia mundu lakini be imwe ikilete inge bina na ukethio ngine bisexual na hormones mbingi imwe ibetokete ingi atona hivyo mwe na hormones si yulu sia mundume na ngi si yulu sia mundumuka huwa kekuwa ta mundumuka lakini ni bisexual pena ungi ni bisexual hormones yake si yulu sia mundume akekuwa hata chao ta mundume na ekuwa ta mundume tuimweza baili hata no, penamita wa lesbian, gay, bisexual, transgender. Transgender actually now the third gender. You know you transgender. You suto kwati na you. Transgender na vya mama endete mundu akabindua. Atwike alumye kimwe. Nundu enda aseitwe both genders, mundu mukana munduume. Mwana oni gusiao amani mona ata badomen. Nengi soma ukewa intersex pastor wita wa Apostle Dalan Ruki. Apostle Dalan Ruki Moses ni munduume. Yani ni mundumuka munduume. Ni bisexual, ni transgender. Na makwili hormones ila wina sio mbingi ni sia mundumuka. Na ayelesia yasia anaelesia akaiya ukewasu wevo sisi ya YouTube wevo ayelesia akaiya medhi makabita ayasia onane matatite kumurep angiona nema mubukitie nundu masisi ameona ta mundumuka lakini ena ta munduume ena kinye you know lakini kala life ya mundumuka ngua nesa ta mundumuka wisoma na ndi mwana tita mundumuka anena yume wazi wakimona iwaitaba muno na wizi ukule mwana mundu na keke anzwinesa hata tina na Anita you know akabaka mbwala nginesa na akabaka lipstick imagine and mombe tunengai na we have to accept them in the society ayama nana omuntu tuishi wakatwelesie mwithukisia yulua ndwa nikana tusonge baba ngi kwa alamedi ya lesbian na gays although kwingene letwe mwani manendo we mwanya ni makwata mawia makambu nini mawiyani maubisine ugasa hivi omundu ila watu ususia wenda ukeria female male pepa nbe transgender haiko na ni transgender nilikilaba iwa uli kumaanisha tita wikwata uya bana yes ni malea wani mabata ongeni ya mundu ni qualified view lakini no batiwe wea nundu sasa wewe si mwanaume na maita mwenesa imagine na kinijuke tuma mundu athinika akakulia ndi kwa niko nekinga yeta mewe amea badole mono pio ni mabadolilwe ni mabadiwe maiwa kando ahingio na mainenga miana ya wea angio na mai value ya wawea na yu mundu ayika hivi ayekane kiosa nyine mbike cha mundu muka nundu hormones ya mbingi sia mundu muka lakini yino gwisone na umwasiwe jikata ayambi ya oneka ta suspects mawiyani ndu yuithike kyatoni yukabani ta akakwita yundu to mailetwe no abati wako manake ba musimbi tunena tukachat then all of a sudden isa idea tina kumbe ka bisexual yene ndile unaona utashtuka sio na niyo angiwithia ona my value one ni wa society hai nganya no tetekio kwatie kao kana inde otabye kao kana of course na yuni mabika abandu kethia na ila mundu unless ese kuwape napo otabye kana kake ne kamubayiwe akoti ndo ikulia akoti ndo ikulia
nundu nikaona nikasimu of course no nye ni mucho insia ye Pida ndo mana ni boy ama ni boy it's a blue jet kana ni pink jet pink jet pink jet ni kele tu blue jet ni kamwana na ina time maku recognize na kumetikila andwa ndino wa society ndino wa mawiyala tuthukuma tama boss mawiyani with you na mama no they still have a life to live me ona maundu mwana maile me ona bills siyosi akuiva na yes na be amona malewa ini nimabikia abandu ona makesa iko families yes yes nimabika abandu makika families mundu ni transgender we transgender tuitwana we hormones ya kwile si uluni sia munduume nyisi ya kwile si uluni sia mundumuka so ni nyongo sia nyongo ito yes natujeka siana kevo ona sisia no sivia now tusongete nambe nienda mbe okay ndiye ndaseningu support ndiye na munga mwako yuluwa lesbians and gayism lakini isuni decision ya mundu nota kunena yuluwa Christianity na alama mama ike yako inga ini decision ya mundu na nenda unena yuluwa makena njeri makena njeri ni mundumuka lakini ile mundu na kejitikila na keyumilia okitie rights sia la media mena what bisexual na ti gay yani umuta jemwe ta mundumuka lakini hormones yake na akiele wondo kitwa iteju ndo with ana girlfriends by the way na beka mama na emanate for your information beka mama girlfriend na matani sia kasi yake hivi ye na girlfriend yungi ino alinicheza alienda nje kama behavior wata ngema kawaida of course wewe hapo unaweza ukeo kama yes na we a behavior wata munduume kwa cho and uyedia makena njeri we nuende na no fight it for rights sia na undu wiki ya ona dress code yake ni ya munduume on pio ona mukinela wake ni wa munduume aiwanza wandasukawa yes ta munduume na niyo nani wo mundi tukwenda kutoya mwithikisa tukuyati enda wina mundu wisi nduka monde wangu thiamboyo amwe lesbianism ni mesa kuya gayism makesa kuya ni wenda tuyende ambe Anita o tuine ne yulo mandia mbesa na kumanenga mawia ila kwina job opportunities please give them that chance no tuanda perform wenda mundu ali kati 7 ege kinene sabiu elingani ka news ne sabiu ni mutanga simusio lakini aileo kwata na netu iwe tona ingi pa muona unaikotini ojumyaka ndisi endo lika nesiro yake wa milimani aendete ku file petition agenda abindwe masito make kuma kwa munduume moke mundumuka nono ne wabendo iwe mamudha asioka mundumuka asetwe munduume lakini ena hormones mbingi piu sia mundumuka na dia bindu wa from male to female lakini lilika na masito make ba yambe ndisi atawa you dream kaneta wata naenda ubindu ete Andrew sisi ndi muno nginothi uka take oath uyeke vitu cha kubindua nota uyenda kubindua esitwa no from nyeju wanzioka kibande nuketanite kitane musembi no ngina pena oath ilana ile kosa na madam wadi kotini ayenda kubindua I think neta chase you the true Andrew in chase you the true chase you through no it is their right. It is their right. Na niyato tunena na mwithikise kone chama ndisia Anita woni wako ni moyo luwa andwa kana they be given job opportunities yani andwa twiko na kote ando isi really ana isi ai mundu suti ti mundu nomo this aya oka kuwe yani akekala andwa ta nundu wa kwithia maisha momo meokibathukanyo na maitu lakini sio bati lakini yuto kama umanenga we as long as mahitaji wana mota itu
no usio tukamakonsida tukamanenga job opportunity ukethia mundu sino we manthia chao o mbesa siake ondo tukwimanthia kakona maundu make lakini withia yuchu kwa oyu kiyiko muno yandu nena kwathete kuona andu a undu waisi ni bad omen aingi moneka ta bad omen which is not tumanenga mwana makeyelesia ethia no we matonya makanengo makathukuma ita kenyo alangi ta ene alangi na Anita otwende twanene ilwa transgender pena mwaka with ya uni mundumuka lakini hena hormones sia mundume tamada mutu alesewe sio thiko chini ya binduwe na ni malea wa they are not accepted la mesa kumila ta undu makena njiri wikite kanonge ya mundume no na ibifu ta mundumuka pe mutu asoma nake na tulia kwa hata siidhini kwa kitambo tuwe secondary hapana na nena hata mundumuka lakini ai mundume ndio na wete sito yake anena hata mundumuka hapana unajua ticha no wewe tumane na majika moku unajua ticha si mimi wananione yani I so girlish na tuisonga mbe ondini owa kunena yulu wa transgender kila kitu miyeni ete topic ino methani wa mundi iyo nini likile ngali na kibila kila nekalile nekala ndi sini ase jamaa nekala na jamaa ya jamaa osu ako sawa tu ekita dreadnessa na yuke laki nevute iye wethi ya ningu binduka ni musisye ni ekite mbwandasa titito na tiktoka wata Kinuthia. Ekana na kinuthia uone jamaa ena kingenesa na keki ya dread nesa na iko kwa dika style wa nesa ta account to style rasta na mbwa nesa ndasa na akepa ka lipstick na ena kinge chenze to nesa ndi kiumeanga undo wanaweza kimeanga mimi ndiye kalanga sisi asembe madam tena niangalia iwe ndio ndandavia ena wo ambie usishangae usisianevia akunona hata wiki ya suti yes ekite suti lakini sibe suti la siaka sia mubuto eke suti su yaka ya mubuto yambia na kuita handbag nesa handbag na ke unya no nando tuma siaka akakwatu na hivi ngwa zip on unaona azinya mbesa bangali yosa simu ayekia headphones earphones na yule la umbi uname pole is no feel how guilty medo maiki kuniko machana asiana kifuniko na yeye ambelesia ukiwa wake undu ithito are rejected in a society only for this na him or her kumbia ni transgender na hips nesa byo tamundumuka amebeba tamundumuka ni chocolate kiasi na ndei na makeup pakita lipstick na eye pencil nesa yukila kitumia ni sense ndi mundume oi yani unisia hai ena bwanda sa ena kinge ena dread yona tiondo nondo tekete ivyonde lakini uko style kwa dread style za mundumuka na sisia neona ena lipstick eye pencil isibe eye pencil ukethia unaona zitesu yakuba kite kana neno ya kwamba kite naye naona si yakundo ba kite nesu yani very much well presentable na yu ambelesia undula with it ailewa in the society lakini no akwatie support kuma kwa family yake na mama mwitikila ni transgender lakini na we read mutinda na adi eka interview na bita maina so mukule we gender nyao nundu masietu ametanitwa tamachao mundumuka na that is how he got the job nela wakwatie I sign agreement yena yosi ku sign agreement ni mwe yeleise kwa munene osu amwenye masito makwa maternity lakini ni transgender nenda ni kumbata we akaba mbateo you kumuyesa uko ndinya and that is how she got that job now your job na ewe yani no imagine na nona
Wio usio boss usikwetha eki unange ingi ala mekitu tutamesi lakini kila ngwenda kwete one ni metikilwe ni society tumetikile tu manewe mawia mathukume whether ekiite wia wake nuno kwake kwani Dukasenokia. Tusianiwe na mo. They are our brothers, they are our sisters. You know, they are our siblings. Na tuimalea. Nangai ya mombiu. Na tuisioka ngirifa tu ukewa Apostle Dan Ruki Moses. Ene kanisa. Inene yina followers. Aingi. Ni wakuma, I think, Loyaland. Na kuyolo. Na kuitha tikililwe. Ginyana hathaithi. Ni mesi pastor witu ni munduume mundumuka. Lakini mamu itikile. Na mamu itikile. Kila wenda kwete kwa kumwithikisia ni ati mnani wa mundio. Mekwa. Manewe chances. Siama wea. Nondo mena mabatata itu. Na tuimetikila. Tubulane namo. Tubulane namo. Tuika majaji. Nondo manao ni kuyamukwata. Wizi uni uwithawe wangai. Numanya yako yamukwata. Nindita watina. Na wanita wanita. Enani mitambo ya Athiani FM, the official regional Kamba radio station.